Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-basyirun nazir was-sirajul munir. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ba'si wan nusur. Wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa ko si isagyang kairanaw, nagusulangwan abrautan, arandir na uninang agyang kai, ari justisyon tanu, nalalambu nagyang kai, live tanu sa Facebook. Salam kuskan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gip man sa oras adi itanwing bibitir is isagyang kai. Alas 4 sab kagabi. Kagimoto. Nayakatiru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau kanatid dunya ta'adilu indallah jana'a ba'udatin masuk ya minha kafiran surbatan ma. Upamati nakaya beta du dunia, napakatimbang si ikwala ko sa timambu apapa ka atandak, nadidin apaka inuman si isagyang kaya dunia kafir sa sadak buayag. Rawahu Tirmizi wa sahahahu. Wa kataba al-Hasan al-Basri ila Umar ibn Abdul Aziz faqal amma ba'd. Bisuratan Hasan al-Basri, Al-Hasan al-Basri, so Umar bin Abdul Aziz, ya Peter yan na si ayap manawarian yan. Fa inna dunya darudaan. Mata natigin na sa dunia na darpaanan akaplaylayag. Walaysat bidari makam, kana atigin o badar pa agkudnan. Wa innama unzila ilaiha Adam uqubatan fakzaruha ya amiral mu'minin. Gumatan at tigyan, ayabu kya pakatan aun ko Adam, nasiksa at tigyan na pananggila iniuhay amiral mu'minin. Fa inna zada minaha tarkuha, kagimatan at tigyan na ayaluto puuna si isagyang kanan nasukibaga ka nagkudunia. Walganiyo piha fakruha, so tigin so kawasa si isagyang kaya dunia naro pobre roo. Mapakaroon din niya na tigin so tao ama bagar watafkaru man jam'aha.
kepobriat tigin sutaw amanim on satamok kasam ya'kuluhu man la ya'rifuhu wa huwa hatbahu. Maka ibaratat tigin si ikuduti apagninat pagkanat tigin utaw adin yang katawan askanyan at tigin ay betay niyan. Bahzar hazigidar al-gararatil khadda'a pananggiling kayat tiginagyang kayadar pa apaka akal na paka ikmat wa kun asar mata kuna piha akhzar mata kuna laha. Bala yang kaat tigina ginawang ka ama papatong at tigma dida kupatigin saan kakapanang gilai so saya tigin ama bubaloy ron maaada nun sururuha maswabum bilahazan suat tigin na sukapipiw na ginawa namisa sarta nagyang kutwa kang buko wasapuha masubam bil kadr suat tigin sumalingaw ron namisa sarta ng suburing walau kanal khaliqu lam yakbar anha khabaran upama at tigin nagkaso miyangad na tigin na danyan panutul at tigin so tutul walam yadrib laha masalan daat tigin na bagay tigin na sa ibarat lakanat kada ay kadat naim nasigurado na tigin na kaad na tigin akasalakat tigin apakanawat tigin sututorogan wanabahatil gafil wanabahatil gafil pagkatanud sumaliliwat fakayfa wa qad jaa minallahi azza wa jalla an hazajir andaman yautwat tigina sabenar apyamya katalingum at tigina puno kuwalla agyang kutoy sa sapar kisa sapar nun wapiha wa'idhun na madidal mo na tigina agyang kutwat tuma wa kadaradat ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapatiha wa kazainaha la yankusuhu indallahi janaha ba'uda fa'aba ayyakbalaha. Sabnarat tigin na ini ayagat tigin ko nabitano Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga gunsiyan nagus mga bunigan yan adeden ag kekurangon na si iku Allah alagi dubuot tigin o papak lagi dubuot tigin o papak at tagmama papak at tandek na sumyang ka at tigin sa danyan tarit siyang kaya no banyan matarima wa kariha ay yuhibba ma abagadahu kalikahu ini kagudyan at tigino banyan nakabubay ay susay ay pagkirarang ito miyada noon ayor aw yarpa wada'ahu malikahu o di at tigin nasupya kada at tigin ay nibatadat tigin o kirkun zawahallahu anis salihin tinim Allah makapantag sa iku mga tao akipipipiya ikhtiyara na sa iksam tapang wabasataha li'a'daihi kiyat yan sa dunia kumangurip mga riduay niyan igtiraran kay pagkalakiran
apa yadunnul magruru biha al-muqtadir alaiha. Bayat tigin ang tanganon at tigin. Bayat tigin ang tanganon at tigin o maaakal na gagaganyan at tigin. Annahu ukrima biha amata na tigin ay sa kauron ibagayron. Wa nasya ma sana'allahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akya lipatan yan at tigin susay aping gulaw-law. Pinggulaw-law wallah si iku Nabi Tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hina sadda ala batnihi lahajar. Si isagyang kutwa mas akyaga kutan yan sa tiyan yan at tigin na ator. Enon yan nga kuta ator at tiyan yan. Nasi isagyang kutwa kinitaraluag yang kutwa kapag kaurian. Wallahu ma ahadum minan nasi basata lahu fid dunya falam yakib an yakuna kad makarabih. Betat tigyan ku Allah kadadana isabu apa dak ku mga manusia aban yan nagkiyat at tigyan sa dunia adi malakat tigyan. Amabaloy ito at tigin asiksa misiksaon illa kana kad nakasaakluhu. Inuntab at tigin umabaloy as sa benar at tigin akya kurangan so akalian. Wajaza ra'yuhu namiya kalubay so pamikiran yan. Sa manuto mga pagariko, mga bubay ko, katawan tanway din agkakalilid si isagyang kaya mga pagtaw si isagyang kaya dunia. Muslim sa kanauba Muslim na ayade na inyang ketudun na sa dunia yan nag-i isabab akapagaluy at tanusi. Ibadallah, inna zammad dunya la yansarifu ila ma khalaqallahu fiha minal manafi' wal ma'akil wal masarib wal amwal. Mangurip no Allah, mata na tigin na suka papaawing isi iku dunia, na di na natigin nagkilbat ko say inadunok kaya pangaden wallah. Apadat tigin na si iku mga guna, nagusto pagkakan, nagusto mga panginginom, nagusto mga patemut-tamukan. Wa innama yansarifu zam wal wa'ida ila tasarrufati bani Adam fiha. Ayamata na tigin, nasyanan dimbalingan nagyang kanan na paawing, nagugyang kanan. Siya tigin ako di kang gira-gira yung bawat taano Adam si isagyang kanan ama di dalam sa iku dunia. Mata na tigin akan at tigin o balingan nagyang kanan na siksa paawing. Nagugyang kanan apagita. Si isagyang kanan adika diitigin di kang gira-gira yung bawat ano Adam. Si isagyang kanan na madidalam si isagyang kanan adunia. Famanibtakara biha wa a'ajaba biha wa sagalathu an ta'atillah wa ansatuhu al-akhirah. Kagi mau to nasa tao ay bentugan yan. Ipamamasan niya na matambang si iku ka pengungunutan niya na si iku wala na kalipatan niya na sa akhirat. Pahaza huwal mazmumul mu'akab. Nag-i itaw. Akya paawingan akasiksa kahalati ad. Lama kawapahu Nabiullahi Huda alaihi salam min uqubatillah. Sa lagi dumapang betado ad
pagtaw ad gunya ipangangalakiran o Nabiullah as-Suhud alaihi salam agyang kutwasik sa Allah na dairang kalakan na miya katanakiran ay Peter wallah pastakbaru fil ardi bighairi al-haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah katatan sulalagiran mita kabur siran si ikulyaw lupa sa daabaw na kabenan na Peter iran ang taonon ipakalawanar kami sa kabeger basiran na pagkaato si ikwallah wa kahalati Firaun lamma anzarahu nabiyullahi Musa nalagi na tigam panobtado o Firaun na guwani apa kay katiyar na o Nabiullah as Musa alaihi salam qala ya qawmi alaysa li mulku Misr wa hazihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun ay Peter o Firaun si ikaw kaya alo yun wallah subhanahu wa ta'ala ayat tigin mga Peter o yan ayat tigin mga pagtawa ka na tigin ba ka na tigin di kan dedato iya Misir katiyat tigin na sa mga lawas sayga pumanuga at tigin ako kabubaanakan inuat tigin na ba niwat tigin di kailay Benda niya no tinibala si isagyang kutwas sorga tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa kahalati Qarun lamma atahu Allahul kunuz lagi depenat tigin yang betadu Qarun gunye bagairun wallah at tigin aswi gagadung kulupa patemu-temu kan si ikulyaw lupa gunye tirunian gunye tiruno no pagataw niyan kagi si isagyang kutway iniliw luminiuso karon aso lang nakakayaan niyan na hinusaryan piyak kiilay niyan na susabu ko mga pagtaw niya na tunganera no tuway ni kapamamasa supmanas sa mga tao akatawan niyan agyang kuto akapenik sa wala mapaparatiya siran na ay Peter iran gunya tirunon o mga pagtaw niyan ala tafrah di ka besunur inna Allah la yuhibbul farihin kamata na sa Allah na di niya nagkabubayaan sa mga tao ang mga papasang ikasunur. Wabtagi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tuntutan ka kung ang kaatigin na susay ay nibigay ka wallah inibigay ka at tigin wala si isa akhirat. Tuntutan ka so inibigay ka wala si isa akhirat. Wala tansa nasiba kami na dunia na diingkap man pa kalipati so bagi na kasi iku dunia. Anto no to? Lagi dagi ang kaipakatalingum. Sunganin ak kailangan na kaon na kuwaang ka. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Piya ka sa lagi dukia pipir ka wallah. Wala tabgil pasada fil ard. Ding ka bebenuga so kabinasaan sa ikwaliyaw lupa. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Kama tanas wallah na di niya nagkababayaan sa mga tao alima minasa. Ang tunono na inisambagyan. Qala innama utituhu ala ilmin indi.
Pitir yan at tigin, mata na tigin, amiyakwa-kwa na tigin. Makapantag at tigin, ako ilamu akan at tigin. Sama no to, ay bisa bihazki wa ma'rifati aw li'anni i'astahikuhu. At tigin na sabab, kaya ako sana tigin na sabab ko kapasangakan. Kalantasakan ipamikiran. Kababaraitakan na gusto ka tawikur. Gusto ka na lakan. O di itigin na mata na tigin na sakan na mapapatot rakananan. Fallazi yanduru ila dunya ina yatahassal ala sa'in minha bihazal mandhar. Ayaw to pigilay si isagyang kaya dunia kumasa kaya kuan niya na si ikusay padunat tigin. Misabab at tigin na si isagyang kaya pangingilayan wa tahmiluhu ala takabur nagkerwaranan na tigin sa kapupuro wal ifsadu fil ard nagukap paminasa si ikulyaw lupa. Wayansal akhirata pahu mazmumu mu'akab. Kelipatan yan sa akhirat asakan yan nakapapaoingan akasiksa. Amma man ya'khuzu dunya minal wujuh al-mubaha wa yasta'inu biha ala ta'atillah subhana sumakapantagun ko tau apagkuan yan sa dunia. Pantag si iku mga antap agkapakay. Apo pamangani sa tabang si iku unot si iku Allah. Wala tahmiluhu alal kibr na kanaubaanan at tigyan nagkaroran at tigyan sa kapapuro. Pa inahu masabu maajur kagyamatanas kanyan ng balasan. Imbalas na subalas yan. Wa ni'mal mal as-salih lirajuli salih. Kata iso pananaroon yan. Wa ni'mal malu salih lirajuli salih. Miyaka pia-pia sutamo ka apipipian arak ko umama akipipia. Miyaka pia-pia sutamo ka amapia arak ko umama amapia. Wapil hadis ipman ko makapantag si iku hadis. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal namata na Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitruyan innamad dunya li arba'ati nafar. Mata na tiginat su dunia na rekanan opat patakataw amama. Paganeron abdun razakahullahu malan. Uripan abigan wallah sa tamok wa ilman agu ilmu. Pahuyat takipihi rabbuh. Askanya natigin ay pagkalakyan natigin panananggilaan yan nasukad na niyan. Wayasilu pihi rahimuhu. Pumbaga niyan ipasampay niyan ko mga tunganay niyan. Waya'alamu lillahi pihi hakkan. Katawan niya nasurkun wallah ak kabenarian. Pahaza bi afdalil manazil nagiyat tigin ay pinaka permero ipangkatan sa giyang kutapat ang mga oripan. Ikadua, wa abdun razaqahullahu ilman wa lam yarzuquhu malan. Fahuwa sadikun niya yakul law anna li malan la amiltu bi amali fulan fahuwa bi niyatihi fa ajruhuma sawa. Kata tanu dinyo uripan abigan wallah sa ilmu nadanya na bagisa tamuk nasakan yan na benar suniatin agi niya na matero sa ginawa niyan ububuit tigin na aden at tamukaken. Kamang gulaw lakwat tigin, manggalabakaken. Susay adiing galabak ke ipulano. Supagkilian niya na mapia amala.
Giyang kutwa niatian na benar pa ajruhuma sawa na giyang kutwa imbalas kiran adua na malagi. Giyang kutwa pagane na malagi di siran sabelas. Wah, ayat katelo. Wa abdur razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman fa huwa yatakhabbatu fi malihi bighairi ilmin la yattaki fihi rabbuh. Uripan abigan wallah satamuk na danyan na bagi sa ilmu na sekan yan na binasaan yan na sutamuk yan na sa didin akat tawin yanon. Di niyan ikalak si isagyang kutot tamuk yan na sukad na niyan. Dinian wala yasilu fihi rahim. Dinian unbagan sa mga tungane niyan wala ya'lamu fihi lillahi haqqan. Dinian katawan ubaadan akabnarun wallah fahaza bi akhbasil manazil nagi iya ki'miyak karata-rata ipangkatan sa isagyang kutu apat kataw. Ay kapat wa abdul lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman fahu yaqul law anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan fahuwa bi niyati wa wizruhu ma sawa. Rawahu al-Imam Ahmad wa Tirmizi wa Ibnu Majah. Uripan ada bagi wallah sa tamuk na danyan panabagi sa ilmu na sekanya nagiinan madteru ububuti na adan at tamuka kan kamang gulaw la kwa giyang kuto di ing gulaw ani pulan giyang kuto amita kabur giyang kuto amiyaw na maunaan yan na giyang kuto tigin aniatyan na benar sekanya na tigin na misabab sa giyang kuto ni atyan na suwat tigin na susik sa iran adu na malagid miya kapalagid siran sa siksa. Ayuhal muslimun, kasirum minan nas al-yawm shagalathumud dunya anil akhirah. Faminhum man istagalla bi jam'il amwal wa tanmiyatuha wa daya'i ma aujaballahu alaihi minas salawati wal ibadat. Hai mga urip, hai mga muslim, miyak kada-kada kelek mga manusia iman tua kapapantagan amya tembang siran ku dunia nak yalipat tandirana so akhirat tiran. Sabu adu kirana so mga tao amya tembang ku kapetimu aku mga tamu kiran. Nagusto ka papakai segaun na inilangiran de na sunganin. Ini wajib kiran wallah apa ada ku mga sambayang nagusto mga simba gusto mga padasimba sabi edu na sutaw amya tembang si iku di ikang gaya gumaya si isagyang kaya dunia nagusuki pembeganian sa ginawa niyan ko nganin apag kebubayaan yan ang mga amis nagusubay a ginawa niyan faatrapa piha wa nasyal akhira wasara yukri inilah Ming gaya gumayad na tigyan na si isagyang kaya dunia na kialipatan niya na sa akhirat. Na may baliyat tigyan na ay pagkababayaan niya na tigyan na sa kapagaluy. Ipagkagod niya na sa kapagaluy ku akhirat. Wayastas kalul hadis anha. Tantoron apa kapanad akapepenutulan yan kapepenutulaun wa haula'i yu'tabaruna tazhid fid dunya wa targhibi fil akhirah yang kanan amangat tao na miniitungan na natigin at tiyawarangiran na so dunia ay maanala lang nakinwayranes sa dunia nini kagwadiran sa akhirat
min babi tagfili litamakkin ad-dunya. Padana natigi na sa kapa kalilipat pinto a kalilipat si ikukam kakuha ko dunia aya kabairan na makuiran sa dunia puno ko mga puso iran na malilipat sira na si iku akhirat. Fattakullaha ibadallah, kalakaniw sa Allah ay mga urip panu Allah, wasta'iddu lilika illa, na preparadukan sa kipetunaan niyo si iku Allah. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim, melindung ako si iku Allah. Man kana yarju lika Allah fa inna ajalallahi la'at. Satau ayak betadin na arapian akitu na anyan na kwalla na mataan asudin di walla na pagkatalinguma wa huwa sami'ul alim askanyan na pagpakan nag-amatao wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi sapma na sa tao ami perang na mataan ay ami perangyan ay kaya perangyan niya ay ami perangyan na ginawa niya. Innallaha la ganiyun 'anil alamin. Mata na Allah ikawasa si iku mga kaaden. Ayuhan nas, ittaqullaha ta'ala. Hay sa mga manusia na kalakaniw sa Allah, wanduru fi a'malikum wa niyatikum. Iliyan niyo sa mga amaliw na gusto niyatiw. Pa innaha hiya sababu sa'adatikum. Kagimataan agyang kanan aamal na gusto niyat, naginan ikasabapan si iku kapatagudaya si iku dunia, o di inaginan ikasabapan sa kakerasayin ka. Fa inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Kagimataan na swalla, na di niya napagilay na sa mga buntaliw na gusto mga tamukiyo. Wa innama yanzuru ila kulubikum wa a'malikum. Na mata na yapagilay niya na sa mga puso iyo na gusto mga amaliw. Antun ono ni miya dalam ko mga puso iyo. Antun ono ni miyang galbakiyo. Wa'alamu anna al-jaza'a min jinsil amal. Fakama tadayan tudan. Tangkadani wa mataan asu. Wa'alamu anna al-jaza' min jinsil amal. Tangkadani wa mataan asu balas na padanan sa kalasi wa amal. Umapia kayamal na mapia kay balas. Umarata kayamal na miya karata-rata ay balas raka. Kasi kisaan ka. Lagi dat sadnat tingin na sa panggalabakan na ka na ayar ka din, imbalas agyang kuto akyang gulula ang kaon. Rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Miya panutuli Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Miya katite miya panutulu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fima yarwihi an Rabbi. Siikum ya panutulun o kadna niyan tabaraka wa ta'ala. Qal, inna allaha katabal hasanata was sayyata summa bayyana zalik. Mata na swalla na ini surat yan sa mga pipian, na gusto mga rarata, na uriyan yan na piyaginan. Pamanahamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamila. Sa tao ama pamikirian sa mapia. Sa tao ama pamikirian sa satiman amapi apang gulaulaan yan. Uriyan yan na danyan mang gulaula na pakisurat wallah. Agkakuan yan agyang kutwa satiman amapi akum palitu. Dakalbati. Wa inahamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu asra hasanatin ila 700
da'fi ila ad'afin kasira. Amay panattigin na kami pamikirin na pinggulawlan yan na pakisurat at tigin wala agakuan yan nagyang kutwa sapul amapia sa taman at tigin sa pitugatus takap sa taman at tigin sa mapatakataka din sa tanto amadakal. Wa inahamma bi syai'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamila. Ami panattigin na kaya miya pamikirin na susat sumarata na danyan manggulaw la. Danyan manggulaw la na pakai surat wala arkian. Bagi ini nagyang kutwa satiman amapia. Ami panattigin na kami pamikirin. Agyang kutwa marata penggulaw laan yan. Na pinggulaw lan yan. Na ayabu pakai suratun wala na satiman amarata. Dinia na pelawanan agyang koto amyang gulawlan yan amarata kagi swalla natitudun amauntol. Miya panutul Bukhari agus Muslim. Fakat tadammana hazal hadis arba'ata umur. Sebenar amya rangkum agyang kaya hadis supat abetad. Paganero na betad. Amalul hasanat so amal ang mga pipiyah. Ay kadua betad alahamu bil hasanat nasuki awid na akal mapamikir sa mga pipiyah. Al-amru salis amalus sayiat. Ay katalwa betad na sukang galabaka ko mga rarata. Ay kapat alhamu bisayaat. So tigin suk kapamikira ko marata. Wa kullu amrin min hazil umur yatarattabu alayhi hukmun khasum bih. Sulang-ulang at tigin na abetad apada sagyang kaya mga betad. Na misasangkutun, adnat tigin amisasangkutun ang mga hukuman at tigin arumbu at tigin. Matatandu at tigin arkian. Uriyan yan. Famana amila hasanatan fa innaha tudaafu bi asri amsalih. Sa tao ang magamal sa mapiyah na mata na tigin apat teketaka penawon sa 10 at tigin ang mga lagi din. Wahaza lasimu likullil hasanat. Hagiyat tigin na importantid na kulang-ulangwan ang mga pipiya. Kama qala Allah Ta'ala sa lagi dukiyat tiru'un wallah. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsaliha. Sa din sa tao amit talinguman niya na sumapya. Nakakuha niya nagyang kutwa 10 alagi din. Huwag. Wa amma ziyadatul mudha'afah. Sukmanat tigin suka pagumaniro na sa kapetakapian alala asar sa 10 pahiya liman sa Allahu ayyudha'apalah. Nagina natigin na siyana na ko kabayaan siyana natigin ko kabaya wala kapetakapan yan nun. وهو يختلف باختلاف الأعمال والاختلاف النيات واختلاف العاملين. Ina natigin na makam bibida-bida at tigin. Kukapakam bibida-bida o amal na gusto kapakam bibida-bida o niyat na gusto kapakam bibida-bida o diinggalabak na gusto kapakam bibida-bida o mga wakto na gusto mga darpa na gusto kapakam bibida-bida o mga betad. Fannafakatu fi sabilillah tudaapu bisab'ati mi'at da'ap. So tigin sukang gestos sa lalanak wala naketakpanan at tigin sa taman at tigin sa 700 takap Peter wala. Masalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha.
Sa din sa tao, ang gusto ko tamukin at tigin. Salala nakwallah. Nalagi dat tigin, usati man au uda piyakades. Lagi dat tigin usati man na ud. Uway. Piyakad tuin sa pito saway. Katawan yung saway na siinan ko ilaw. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Umani isa ka saway, so sati man naud na mingbelo ya pito saway. No umani sati man na saway ibarat na mi'atu habba na magunga sa pito mi'atu habba magatus aud wallahu da'ifu liman yasha. So Allah na pagtakat-takap man yan na si ikutaw ag kabayaan yan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.